miensa mu akwaba na afei kasebo no jebrema yen na yemfa emu nkyeremu enso mo wate ye hye kasebo no ase a awrehosem a ababeto DLFM 106.9 kasebofo apono so ekyeremu ese wapania wono anati adwam ese Upper West Regional Chairman ede ema NPP amanyuko no ne din ede Dr. Sanbayi Basile de Kinbere mena wo kase papa no watwa yanom wonse do a aya rehosem papa na amanebo no ekyirem se papa wono ankasa ne dan a ewo agyirega no ana wono ani fie ewo agyirega no ewo nkran ha no ana ene efiada yi eba beto odwase papa no na nsan beto odwase ne ho emfa no na ene ana ba mowu ede ne sato no so a papa yi nyankopon ede no atwa yanom ewo ense edo a sable wo fam to manitintirimu na amanebo no kyerese papa no nyankopon abo ano a wonya enfinsha makomako aduaso ensia 76 years ansa na nyankopon eto nsa ade afrem wo na sanse bu anyina no eto odwa na se bimpanese akokọ bedie woni madechie nanso wotie di free woni anom Upper West Regional Secretary edema NPP amanyuko no eye Daniel Tanko Dauda wono ana de sanse bu eto nsamtwofo animu na amanebo no ekiremu a saye kasai wo muni mpase papa no wato ayanom ewonse adodie nanso amamra ni amane kwa so no esese papa na busuafo ana etimi eyi empanifo asotire na afenso wo mo ebo party no amane se eye Dr. Sanbayi Basile de Kinbere wato ayanom ewonse ado se de amamra ni amane ka no eno nti wo de atodwa kirem se sabre no wo mo twen se ebusua no ebetimi aba na official no wabo empanifo ene ebusuafo ne party no so amane na amanebo no koso kirem se papa yi ebese break akranie na kyerese owo renal health issues na kyerese na pomode no enkokoso anase ensisusu papa na no ana papa yi wa pede ya na so na nyankopon ede ne sato no so a ba mowu ede no ekro na amanebo no kirem se sasansa ko atu a wode na kiredi akromanti eye first vice chairman edema NPP ewo Upper West ne din ede Owura Abdul Rahman Aziz wono ane ehwe kire se wono ebe national chairman and say regional chairman wo bere papa eni hono wono ebe hwe kire ese Upper West regional chairman ede ama NPP wo so no amanyuko no eno a emunsam eno no na se busuasam meka ya 2022 no emufinhia mienu enie sabe na papa no na wono na wo ye incumbent eye regional chairman na wasako for eye re-election ema wo bere abato no ba wiye no enipa mako 242 ana ekoto aba na wi akire na kyerese papa yi wanya kyerese 130 ama wapani ana wo the main contender na wono so ene na epre no ne din ede eye Owura eye Tonyina wono atimanya 112 eno na nam so a NPP amanyuko no eritani wapani ne din ede Dr. eye Sanbayi Basile de Kinbere no se one central benya so ese regional chairman neno ana me no kasai ene ba mowu ade ne sato no so a wode papa yi ato yanom ewo ense do a wei ene awrehosem a ene nwumre yi wo man adwuma anwume no se kase boso DLFM 106.9 no yesi so ade amaganafo ye to akase bo no so na ye bo ade awuramu ewo savannah mantam nim me kire bore ehwanom ena eposifo ade nkataba bonten so eba amane se na nsem honom ekunkunkum bi ekoso bore mpotem honom a yemianim no kreni epo Ghana Police Service fo ekirem a wonom dwene ho amonte ase sanso ena tese sade ensem ne kɔ no omatena ase ehunu se omana ye timu no emra na edi adwuma omagadam ni sente no omonkoso antena ase enhwehwe han mekunkunkum enkoso eweye bole eye mantam nim na Ghana Police Service fo ekirem a obo maden ede police fo dodo na akoso mkonkoboa eye regional police commander owo bole ene potem honom na nkonkoboa na niam ntumi kɔ ye firi se bɛɛ de sɛ abosumi ensia atwa mwen enipa miensa bi kwatikwa bi enipa bi afaso ade wɔnom nkwa ede afiri wɔnom nsɛm nyamianom ne kureni enya de eso ne senti polifo kwa akɔboa na sɛ nipa bɔnofo a wɔnom akum nipa miensa bɛyɛ abosumi embisumi nsia atwa mwen mu no ma wɔden apa ma kira kwan ya kye wɔnom ede wɔnom akɔgyina emra na ba Facebook no so a DLFM 106.9 wo ba press release ɛyɛ Ghana Police Service for the ba bontere no ede Facebook no so a wotu betimi anya bia kenkan ne wahuru mu nsam nyina na Ghana Police Service for esan eba ma na ezesi ameka sai wonom de expert aja se wonom no makwadare ehwehwemu pa afin so
ɛyɛ crime scene ɛyɛ management team a wɔn nso biayɛ asɛm esi ne ade no wɔn nim dia pa wɔn akɔboa ayɛhwɛ mu ma pa ana afei nso intelligence officers ahodoɔ ana afei nso ɛyɛ homicide investigators a wɔn betumi aboa na nipa a wɔn di awu ekum nipa tɔ wɔn so werɛ no wɔn wɔ ho nim dia pa so betumi ahwehwɛ mu a na sɛ nipa bɔnfo a wɔn edi awu ɛwɔ bɔle ne mansiri nyina mu no wɔn betumi etu wɔn sa akye wɔn na boa ɛma Ghana basabasa ahodoɔ a ɛkɔ so ɛwɔ yɛ savannah mantam no mu no ɛso atumi atwa na Ghana police service for egusu ba mane sɛ sɛdeɛ tenama mɔden a abɔ mpɛmpɛn wɔ mpɔtam hɔnom ɛde ntinhyia ɛwɔ afi bɔre ne mansira ahodoɔ ne nyinaa mu ine du anadwo a Ghana police service for wɔn nna ade kyen so wɔn nna ɔmo mɔden akyini akwan ahodoɔ a ɛwɔ mpɔtam hɔnom mu nya bɔ mɔden agye ban ato ban sɛ bɛyɛ a nipa bɔnfo a bɔne aba wɔ no tirim sɛ wɔn mo de kyɛ sɛ huriya mogya ɛmpa ne tirim da sɛ nipa da sani a ɔnyɛ bɔne ɔnka hwe nhyɛ mu ne yɛbɛtena ase afa koti kwan akwaje ne krade afiri ne nsɛm deɛ Ghana police service for ba man yɛsɛ ɔmo ntena ase ɛnyɛ hwɛ han efiri sɛ empirifo bu bi ka sɛ mi sɛ peni bɔne a ɔtena fie masefu afɔ no ɛnya de ya de pa ne sɛnti no ɔmo ntena ase ɛhwɛ hwɛ han ma kyɛ sɛ enkwara hwe nanka ɛme yɛnka sɛ o ɛneɛ empirifo nyinaa nanka hwe for the bidda Ghana police service for ba man yɛsɛ ɔmo ntena ase ɛme ebi ensi de bia ne sɛnti no ɔmo kɔ so ahwehwɛ mu mapa na sɛ nipa bɔnfo a wɔnom edi awu ɛwɔ savannah mantam no wɔnom atimi akye wɔnom ɛnkra ne saa kyerɛ mu sɛ America sɛ wɔnom ne akandifo a wɔda nanam atena nkonnwa no ɛwɔ mpɔtam hɔnom ana afei so kristofo ekwa ahodoɔ nyina mu akandifo ɛka bom ɛne mansin no mu ɛyɛ mpanifo ahodoɔ de daado nyinaa aka bom atu wɔnom sɛ bɛtimi aboa na nipa bɔnfo a wɔnom edi awu mpɔtam hɔnom no Ghana police service for atimi asɛ mpachi na ndo akɔgyina ma nnamra ɛne wɔnom atimi adin Ghana police service for ɛsan ba amaneɛ sɛ adehia wɔnom ho aka mansin no nyina mu ɔmɔden ɛkɔmakɔma mfanto mu yam efiri sɛ Ghana police service no wɔn de so onu sɛ Ghana police service no ɛbɔ adwumaden efiri sɛ ɛnu ti na ban busum biale du a otua wɔnom kanti no wɔn ba kɔ so abɔ ma Ghana ho ban sɛ bɛyɛ a basabasa ya hodo a ɛkɔ so mpotem hɔnom no nipa bɔnfo a wɔnom edi saa nipa bɔnfo sɛm no wɔn betumi akye wɔnom akɔgyina mmara no membra ɛne wɔnom edi wɔn nsi nkra hodo a efiri ɛyɛ bɔɔle mpotem hɔnom a ɛba adeɛ ɛkasa ɛbɔ yɛbɔ akyire ɛde ama yɛn atiefo yɛn to akase ɛbɔ no so nkɔ yɛn nemu a wɔba yɛn Facebook no so ankrata tententi aposifoɔ de aba no wɔn so betuma kenkan bi ɛdɛm na aposifoɔ brɔfo no so dɛmu paa wɔba yɛn Facebook no ɛso a ɛne videos no gu so a yɛkama DLFM 106.9 yɛn to akase ɛbɔ no ɛso yɛto so akɔmfemfem mantamu a abusua ɛnkyɛ yɛ kura ana electoral commission ebi nkrata mu to hɔ sɛ yɛwɔ Ghana fo ade hyɛ no bi wɔ hɔ no mu a ɛtutenanti wɔbɛpɛsɛ wɔn mo ebe transfer wɔn mo vote na bi a efinhyia na yɛ atwa mu baabi wɔn to aba no afi deɛ wɔn mo ebe to no baabi foforo deɛ ka ne sɛ vote transfer exercise no na abusua wɔbra ɛkɔ so no awɛhosɛm ɛne awudisɛm a efiri mfimfini mantam ba yɛ ɛyɛ awutu senya east kaasoa ɛne ne mpɔtam ekyire mu a na kwasi ada atwa mu na edwum bosum da ɛtɔsum yenu ana ebeto odwa sɛ yɛ maame a wɔno ana yɛ wɔsoafo a wɔhɔ nsuomu nam ɛsoɔ na wɔyɛ emrahye bedwani ema NPP wɔsoma nyuko no ɛwɔ awutu senya is yɛ maame Mavis hawa komsen abeto da so wɔno ankasa ne yɛfunu mu ba atukomsen enipa bofo bi ɛde sekan awɔ ne boso a ɛka de ankaje ne kra krofre ne nsam na no ana polisifo ɛyɛ monche no ema branti a ne din ɛde Osman Haruna abeto da sa apolisifo akye no na apolisifo akye no a na wɔn de nakwa kopie mu ɛwɔ court ne ana Accra High Court etenase na court etresa brantia ne din ede Osman Haruna a wono na esusuo se allegedly wo twe sekan ede wo ye maame hawa komisen ono ane babema atukomisen kokoso no court etresa emfa ne nkosi eye remand na ebresem no yensan emfa no emra biem na saa ewudisem we nyina no ekoso a na eye EC officer no ewo eye kasoa of akoro a no ebe kasoa na no ana beto odwa se wobra wonom guso a wonom eye vote transfer exercise no yesi line no a nipa no asane nkwada no asa no yesi nipa no bi wonom a wonom ento aba ewo kaso a nanso enipa person mfa kwati kwan ede ahoho ebe frefre mu na no ana wapali ane din ede Osman eye Haruna wo tirem se dabi ense na ekwa yie paase kwa wonfrem enunti amadebo ni tirem se penche esiye ema enipadom no tugu wo so no wotimi fa sekan ede wo abrantia ne din ede atukomse ebo obra na abo ahimachi nonum
ansa kwa na dwumadie no eba behye no na kyese emoja atime nyina brante no na nya asam ketwa na eno na kyese wo ma atukum senso no emi 37 military hospital wan edne ko ya anase fo ne doctor fo gina no so amene kasa brante no nyame adom wo tiase ya banku ani kyese emwali kokoi wetimiti bigu ne yam ebo nsogu su se kunomene a wo tiase se wo tiase fo na eno achi no enipa mako bese miensa bi a wo monso amanebo ni kyerem se wo ye NDC fo ma eno so obra penche ne koso no wonom so eprai kakra amasabre no wo monso ya ma wo monso a eye kasoa polyclinic nso ye do mo ekogu ye se ye mpre wo monkwa emfa ema wonom enu ntie na wobra Accra High Court etenase no court no ahye se abrantie eye Osman Haruna a wo no yesusu se wode se kan ewo atukum se ne kokoso no court se ye mfa no enkwa remand na bosome ne da to so edu enkro 19th June 2024 no court besa atenase na ye sade asemye no ahye so na se bubo na dia pa bobonyom wasikowa nikowa de obewu anebewu ye to akase bonu so a na yebo edi awuramu ewa sante mantanim na yemmo awuramu ewo eye North Central so na enkra betodwa de ye kase bo yebom edi ache ye tiefu animire nyina ne se eye aso ehe oman Ghana nyinam kane so ewo eye asante mantamu ebo amane se ukopie mu ewo Ashanti West region ni mu a enkra betodwa echire mu a eye North Central so empotem hono modo se se nyina kane ho nsem ayaden edi ama de hye na nyina ne se wonum kabus ahodo bi ennam fom no sesi ano chimato bi aba ho a ama akoye nsem pinti na nsem muri de enyilankane ho nsem ehwan ya de pa de ama North Central so a eno wa sentimental a enya sem kuma akura na aba eye Facebook no so a DLFM 106.9 ye de communica eye aso ehwe man Ghana nyinam kane so de ba bonte no ye de adu Facebook no so a wo ba wonsu betime anya bi na jansema hodo aye kan mutimedi wani afam na ne wake ka bi na wode aboa yen na eye asohwe omanga na nyinam kane so ebo amane se enam timato a aba wonom ekabusa hodo no hu nti no sesi amekase miamia hodo bi ewo eye North Central so empotem hono ma enya de nyam kane no ombenya bi na mom omugusu ba adwumade se beboa na ne enyinam kane a ate akono betimi aye nsiesie na adehia no nsa tumi aka nyinam kane na wonom echire ma miamia hodo a wonom ho beka no ebi eye North Central so afisu bantama ana afisu miamia hodo a ebe bantama nso omo ho beka preferi sei ehoma na nam foma etumi boa amane enyam kane no eye adwuma potem hono mo no chemato bia ba ho nti omu gusu a ECG ede to omamba ni nyina anim sei wonom engineers egusu bo adwuma den pa aboa ema nyinam kane a akwa adehia no ebre pa ne amika sei ehuguro pa ede amanfo potem honom wonom so ene wonom de mo ye coastal de sei amika sei de wonom ayese epo no tese ayetwede wodi mo amani abere pa kire se wonom nam esei e North Central so no wa sentimental mo kire mi se ya pa nanso asehwe oman Ghana enyinam kane so e ba amane se enya bo apayo anaso mo ho na te wonom anase ye mo fe se Ghana de hye e ba kofa nam abegu coastal mu anase anadwo ani pa ko badwumaden na wa bre so we ba fie ni wa be so e condition ni wa dan no ho adwodwo no na kane ya dum na ne kobra na ho fifire pa enya sem kuma wonom kire mu a da bi enya mo fe ne mo no de ese ni nyina ya chemato bi a aba won kabus be ho ana akofo ha nyina we edi aba de sente no adehia ko akoma to nyum gusu abo adwumaden so betimi aboa na nyinam kane a eho aye den ade ama North Central so a ene na wo asante mantam no mbekọ so asiesie de ma wonom e wo mitewam na adehia no eho etimi atowonom na we de taw yemamoden ne mfa ya ne mfa nkire mu e wo fifi mantam na honom ena nkra abato de kase bopno so e kire mu a adehia wonom wo ebura ana afi so eye kakomto eno no wo eye Cape Coast mpotem honom omu kire mu a ene ma bo ayaden papa ne nyina yanim oma Ghana mu mensina hodo ne mantama hodo nom obi esu ekom ne nyina ne se enuane boy dendendin ene entos nyado ne ma aka de nyame ne mu kredin dan sen kakra wo benya bebo ede awura che edwam se okwa kwadi no beba fie no neska puduo pa osesa ye ede bo wura dwam no beba no ne ma ketua bi kuma bi pe na betimi ato ne no ene de ye kasebo ede ne de akira kopie mu e ofifi mantam na ndie yamani boni a wo hanom ne din ade amankwa ahene ofuli amanfo yesu mankwa ahene abomaden ede ne de akira ayehwemu na ne one ade hye wo mpotem honom ade nkomo ekire ma ne amabo ayedin papa e wo Cape Coast not mpotem honom achasa ade hye nusu na nsema wo mo kanyina ne se enuane ahodo a wonom besusu afasika botire bebrede ahye mbotom so mko akoto nuane ade abafia bedi no mbekọ no sika pudo mo de bekọ no ene amakitua bi pe ene betimi ato
na de hye no echirema che se lolo fa boa ya den enti ahyentiade aboa ya denti so mo kokofa niam na dwedifo no ekofa niam e de afinkurase de aba won ba beduru pe na mo de bo ne bia ka woni senti no ama adwadie pa na niam to e o Cape Coast ne potem de nyame anim ne kurani si ayekasai e ho aya de pa ne senti mama de ne dia na msini a owo Cape Coast North ne den ade aye asuma kwa hene ofoli amanfo o potem honom na oba homa so ne nkodi nkomo ne yamisa ne sei niam ba ne ekoso e wodesi a ebra market a wonum eba benen yakwa homa so ne ne di nkomo ofoli amanfo wotime nka maadwo ade ba de kase ebo so Media, Medoso, and na yenya bo ewra fifi mantem de na yanka mfante na me pacho Cape Coast wo boko de na abra gomu hofo no wasa abade de mba de na rekodo e ogomu we na atoda me na no bi ato abra market to oba abra market Cape Coast North na uka Cape Coast ni ene abra yo kotokraba ene wo abra market na first ni dia na kotokraba market na eteso TCI dia beka se abra market na eteso nto bia manifika so ko diga abra market na oba be diga na di se ko abra market a minia etwani enwa ehu papa na ka Cape Coast ni nkwasi bebre a omutu kria eye piaduma number omo ndo ba no e o Cape Coast na so ba Cape Coast ya sebe e de we London na wo de pounds e to nyoma na kire say Cape Coast ni potem ho no mo no me kire eye Cape Coast no fo potem ho fo ni kire say ene ma ho aya de say cocaine no abru cocaine omo se say omo ha pa omo ya sapon pa ni say e wasan sebsebe ni mu omo ya sapon ni say ene atu fuem injiro lo se bua edin omo mo fi Cape Coast e ko to class so eko Enquires elimina fosu ene gokwa mankasi ene ABK abakrampa Enquires abo Cape Coast no yoro fe ntino so mo kwaso mo kwata dia ne wa edin kane no ne te dia ukura boode edua ukura 30 cities an ka bo tenya boode du first ne kwata 30 cities nya no ene bo 2.7 ana say 2 million ana 1.7 ana say 1.5 kane no mo wo ko ketu e mo su moko on de su no kane no nka ye 80 cities any 60 cities cities ya tu na ko 200 cities na ba ku bia nya de ne ya re ho chemi say first no nya do aboto ba ko nka ye 3 million cities nya do aboto ba ko central region ana say Cape Coast e ga so no e ye 32 million 30 million 18 million 25 million and 19 million sana ekoso ompotem ho ana ekoso ompotem ya ena za moto ya shepa o ya shepa ko to dia dia ni ni ofori amanfo uba krapompone mantem ha se dia ento esido makom yensa 10 Ghana cedis makonsu makom yensa 5 cedis wunya eye 2 cedis makonto wan krapompone mantem na abra adadifo no so ukwa market mi ho no mo no e ho no mo ntos ene makonu so ne bo no e sha ase free sayin yan transfer no na ntos ni makom nine 10 cedis dia e de mo de salam alaikum mo de ya ke diagu ntos ke na no e 20 cedis na 40 cedis ni no ha nti ukwa abra market a on te me di no videos no e tane mo o se ntos e dugo na nye to te wa ho den because ntos no box no your body watching one day ka say bia abom na wodi na taso na ebo ne tie idunto na munya na 10 cities no ahaya 20 cities na 40 cities body makom yensa utu na 40 cities utu na 20 cities sabe kako enka uba pantine mu anka dia anka yefo ha pa kako ene kako fancies 10 cities ina ikano ko na o kan watem no ye mo ko kekenketi bere nyuma na se nsia de mawa eye fancies Emidia na sapotezi for no moto mo sanu mu fio sapotezi for no moto mo sanu mu oba central region dia moko enwodin na ne bo so wodin wa pa obi o obi moko central region no ade se obi a o gram a we sika gold mo duma no ne ko wodin wa pa ofoya manfuma mi sa o uba Cape Coast mpotem ho no ma ye nim se ya falefo ne eye ono ma o musikua na won potem ho no na ukopie mo e wo ya no mabo biriwa efi man kasim ni mpotem ni ade ni nyina na ayade o musikua mpotem honom enti ade enti no wonom eye kua
na wonom etimi ede eye ahyentiade abo na wonom editame eye enubaye a omokofa efiri mfom de ba no ebo mpotem honom yo kakozia no aduma bi ya nti eye school ene aduma na ene se eni chekku nti secondary school ahodo ha keni ka ji ahodo ha ni na school ha ena varsity so na ngo manya bi ni wa ha nti ena mota na afare aduma na nka do wo na kakozia na mo boarding aha na jane boarding aha na food ne boarding aha na tosodie ne boarding nti afare aduma ne bi e che ne bi nva te da konten because ene kwa de painful Oko na mo and come on kete no utumi na bi 40 cities 20 cities kan ne kede bi na bia ne 20 cities dabi and over kekusa unya samona ubinya ne 20 cities no kan ne kada ne and ba ko pe so enya dia emodi ne boarding in the bank adwanian kasa pa de over central region ne boarding no practice to do pa omo practice do pa o central region na take kuju as some of dia dem fanya agro and ya ne boarding ha pa after na ko London ntiatia ni mi se wo chiri ntia ne bia no ya package no to na boarding e wo central region na take kuju ana abra market. All right, ofole man fuma mbisa we ya me ya duma next week me ni Okogyeabour Ocran ya be pie mu Cape Coast ni mpatem honom na ye ne anso aba be ditwane aba be yaduane na ye be bisa wo Cape Coast ni mpatem no ukura sika sanya na betimi aboa ma ne wo pese wo yaduane anopa anase ni mre dia sika san na wo kita betimi aboa wo motumi de yaduane na watumi apodwe e wo mpatem honom me be se bisa papa su na dia na so ukura nkwala na enu akopi enu ni dia e me yaduane no se banku na wo ka dia e yo se tone siri imakura ba ku tunum na wo anase wo ma ne eja no ka ho ade enu dia 200 cities e bo nya banku aka na me wo nya moko Titi sika 2 million. Ene betimi awo fufu anasa banku o Cape Coast ama wadi. Banku atem na fufu de nko ho. Banku atem na yekan because the abrema omotin afi chairman na abrema party no chade o ka so di trial so na wo de ba duo ni. Wo de trial so no. Kete kra. Ene mo ya o. Emo ya wa ha. Ni se wo di fufu Emma one how ne bia what you have to see about you media no kwala be no mo kwala bu no media na mo ya ko bia send it back because banche 20 cities no e bi ha e ya kese mienu ene ne baba ko chentem no so ya to come out e ntamu bia bo ko ne nya nko a njo zo to e ti banche no enya na so sa e ti banche nko a no mo ta to be 60 cities no bi to board e be 20 cities na mo ko ya e ni enan 20 cities ya ko tobi akoto omoko enya ado aso ha ye 10 cities any 20 cities ini se ban fo dia aso inji o ban fantima mu dia meka se bankudie no ene mo no ekosoro ase fufudie e wa ha. All right, ofole manfo ye beda wase pa ene wa mande bo a wode asum DLFM 106.9 ye na tiefo ye beda wase kwaso afo ani dia kire me ya doma every next week e console beba wo nchen ne ba beje enkyeremu se asesa anase sa na e console a ne ehu kwan ahodo a be fa so na jame ne Okogyeabour ba yesika sebo no yatimi amana gina na so ina me da wase This me da wase. All right, yaba ne boni a otonkra edi free matemo edi ma DLFM eye esumankwa hene ofoli amanfo na wote nka no Okogyeabour na de free wo ba no ena me no mienu de next week ya so be ye papa ye kwa say beto gari akọ oze gari de gari beko ena me de unim de meye where enu an se mekọ ko hu ye madam sister May na ne eja watumi ahya ya ta so ma ente sa de a ono kakra ono ye be ko di akon ato o se me se nyame adom mi se ifufuo michi nti mi se me ha won be so ama me na de o me de na me be yes papa me de me bre so was banku na yetu na cedis do ndi mo be di fufuo dia just a judgment debt 400 cedis na wo fufuo be dey say 3 days to aso a bo say yes what dem say se wo ko Cape Coast wo ho na wanko abroa na chese wanko Cape Coast when to kwan confirm mantem because Cape Coast ni na no eno ane abroa market o eno nti hono mo traffic wo hono mo se ba bia wo Cape Coast oye no kwa se ufiri hono mo ana wo koka komodo
Sure. Baby a new sports stadium no e wono. Na o to aso kwa na o kwa. Nse ya bawura fifi mantem nti no. Me kasa na wo se asesa kakra. Na o te mfantin there. Oh, Infante metepa ehun de ebowura Cape Coast ehun na ne nkwa do na Infante kasa na wo de ya adwuma okrom ho ehun entini menya bowura fifi mantem no oteda meka Infante kakra na won so awete yan wo de fi Cape Coast ne potem no so wo hu de ye dear kasa bona nkasa ye ka wa de no Infante kasa ne yete wo no kwa say azan nyankopon wa ya no so papa ehun enti ama mani wa aje I say essence no Infante ni muda ho Silva me na me ka kire ebe Ocran today me gine Infante ho Ocran today Infante fo won hin me gine ho ma in fact Infante ni muda ho pa nti mo son kakra nkra fi ni nchen Silva leader aza ya mama o jese ama mani wa aje o se nya aje papa just as fridge mo me anto aka se bono so abusia ye to aka se bono so akoyani mu Ghana Great Company Limited ye twa antia se Greco wonom e de one in pa na to abonte so akire mu se fiti na ekuri se wonom ene national security for be kan ba kire mu se ntampe homa na Ghana for adehye a wonom ankasa nam kwati kwan e de kiosks ene containers akwosisi eye pylons eye high tension ase ni nyina no yet wonum afri ho wotire mu a eye enene nansa ejabranta mu a etoye ewo kwame nkroma sekre ema nipa bese empemiensa sa breja no atimi atu wonum afri bebi o motie na ede ekakese abre Greekofo no a enu nti wo mu gina so aka kire Ghana fo nyina se wo a wote eye high tension ase ne fiti na ekuro ya no hyase aboabu ahwante sade a wonum ene national security fo beka bom na wo mo tumwase na wo mo tum so sa afri se eja na ehye ye na mama wo mo aboka pa wotire mu na kire se bese bresanti ni kwata peso ene yanka to peso ni ana wo no mo aboga na fo nyina kokose da bia high tension sie no hwe na nipa da se ni ankwantena ho na so Ghana no ahokyire nti amani pa so aye den ese ne se biewole a eda wachi so nti na wo mu gina so a wo mo ebepam wo mu yin na sansem wo nyina eto obi ana oba pani a wono nani amansa twetwe nkomo edema Ghana Great Company Limited eye jifa gbampo ana de sansem wo nyina no eto obi ana wo kirem sesese no wo hwe Ghana fo dwumadie bia wo mo edie wono activities no a eyade se ehadwen papa efri se wo hwe grid ko wo mo ho makase akase no a enyina mahode a enam no ano odwen papa nanso wo mo ka kire Ghana fo a se hono no enye bia ye nipa ti metra ho ma ne ye nanso Ghana fo wo kan na kire sa alata boy enya de se wonum etie na madam eye bampo ekirem se enye enkrapompuni mantam nko a ana Ghana fo age sa high tension ase atena wo kirem a wo hwe enkrapompuni mantam miamia bi etise eye Fiesta Royal eye tese Jowulu Junction ne mpotam a high tension post ni bi enam ho nanso Ghana fo de kiosks akosisi ase atete ase ye be pamu nyina sada so ana ajrega no ashaiman so ebi ewo ho eno no ewo nkran wotirem se kumase nyina so ebi ewo ho ana wo man Ghana atoye mantam so ebi ewo ho na wakasa na wotirem se enkrapompuni mantam so afo eyewura Daniel ni kwatai Titus Grover wabo potwiri se wobehwe na watu sankrofo ni nyina ase efri eyesa facilities ni nyina se ne be ya Ghana fo wokyene bi no ahoma bi nkotie na yenkonkura ni hurehuri ema wakakase enso ensa emeda Ghana fo so wotirem se wo hwe Greco wo mo hihye mu a wonum ewo regulations emra hodo a epam sankrofo no efri ho nanso se bere so na se wonum Greco fo no ede sama na kwakoya dwuma na akwati se political resistance and political interference intino na ma emra no ayeden se ombetimi da ya dwuma nanso se de omo ka kire Ghana fo nyina ese se wo hwe Ghana Great Company Limited ya wonum anyina mahode akase no wo keka no nyina abomu a bese 6700 kilometers of transmission lines ana Ghana nyina no wo nanso ni nyina no dodo no ana Ghana fo tete asenti ye behwe ne atinya pam wonum se de be ya wotire be no enkofa atorentem emre wo my Ghana we ene ensamo a eye public relations officer na say head of corporate affairs ede Emma Greco eye jifa banku wode atodwa enwumre yanso ye bomu ne ede asomo okon se we na hu hia pa o efri se wo hwe bebieni pate edidwa
ene ba bia homa inam a se we ye bi ti begu kobla ne kon ho a oko aseme be si krom ha no enya asem kuma ho wonim Ghana ha no empanifo ne kasa wi a wotena sedi en ho se ntokuro de danse mu no wonim ntokuro de damu hwe brofo no me de baaye no wo say me kind brofo wo say this initiative comes in a wake of financial strains caused by repair works on lines at Kwame Nkrumah Circle following the fire outbreak on Wednesday. Enti emrande atro nemo msenka enye eja no a ehye Wednesday no dia nke enkopam wo mo na sisikasam ho ya ye dia ma wonom e wonsisi edwumadie nim oh you see da bia meka me say omeyo ho na de nipa na ye experiment yeah reactive country asem ni sia ana mpanefo no react because grid kofo mo wo emra ana wo state ye wo say you have a year existing regulations yeah da ben ye hu say grid kofo atiese montes o mo de samra na ye adwuma and Ghana ne no wo man free wo de dombeto aso ne kura pa na waka no wa unti say munim say mra na wo ne di dwuma na motena wo ye hwahan meja to baabi eme hyehyehye mo ho ma ne mo lines ni biansa ma sori abeka se mba be ko apam nipa na de na je say de bia ye ntwan na to ye ntam si de nipa emfa mu hwere ne nkwa na japade ya hwere ansa matu sa na mo no e woni asem bisa no okon enti anemo bi ho mbetu a mo ntwan na ye mfa nipa enkwa manie mu ansa o matu sa na mo na ye ni se de mo aye na enti ho no mo nhye no na Greekofo no se bi o mu ni ani se nkofo da so atete ase ho o mu hu pa o mu nim pa you see obroni wanye sa dabi obroni be make sure say obe prevent the havoc no matter yen chamani nsiansa na Ghana de esiwie ni atwro brofo enti ensi ye no Greekofo na mo hyenta abo space dabi mu hu wonom mu hu ye enti na kire say senkenya ja na eto ho no anka mo pretend say mu hu kra say o mote ho but eja na eto ho no a ama mo post ni bi atete agu fom no ama mo boka no nti ana mo hu no sa fe de mo yedan mo wo mra se o mo kan bibi wo mi say political interference sia no amanyofo na atwa mo ho afrem ana awaba ka kire Ghana fo pen o mo kan ye meyente nti na aba abontene say du ba bi am pese o mu yi o mo firi ho na ye nsem pi no o mo ankasa o mo boa o mo pe ba bi de ahye se Ghana no asem si a blame games and leadership bia no a ne option and say obe blame no onye leader na esa de na ese otu hu ana mo wansa mfamfom so no ntu obi so political interference bia ana wo ka kire hwan because you are responsible to Ghanaians meboa sanity ubu akonta na ma Ghana because Ghana for na ma wadwuma yeah the tax ne tua oka so why are you not accountable to your paymasters ehona asem no we yanko yanim Kwadwo ma mefa we ntu aso taw ne Enquire okay Kwadwo Ghana for ade hia wonom ebi ya doctor for I beka ne say medical laboratory professional workers union wonom ana aya na omode wo mo hwehwe wo mogya mu ma wo sayade bi wo mu ane ade no se wonom enkabom ko bata no ebo amane se bosome ne da to so edu enso no wonom ebete atua wo mo de wo na de nyina begu from nationwide strike every say wo mo dwumadie na wo mo edie no wo mo asetena mu nkoyie na enso mo kire say wonom any fair wages and salaries commission esinkonya MPP na enso no Ministry of Finance enye na adwene say wo boa ama wonom so abrabo mu atimi atomponti wo mo ka kire Ghana fo nyina say enfiti a year 17 June ekro no a year medical laboratory professional workers union wo mo editu da kire say wonom ebeti atua na wonom atintesu kokko de akire Ghana ban enye dede bi no mo kwakwaye na emom no wo mo dom na de begu from sit down strike adwuma no wo mo nye kopem say a year fair wages and salaries commission any Ministry of Finance no betena se na wonom so adwere wo mo asetena mu ehonsam ehon we any ensam na montre so a ye gina so ada ye ho ne afa yaboafo anase apakan GH ede kasebo ene chese ayi agopramaso nsam agopramaso kasebo apa eh masa apakan je sia no osena yi masa na da osena central fia no ba no so no hokra mu akra wa gaga sia menim so de nkruma fa ne na ase o ya be ho ne se hrabasa a je agopramaso kasebo a ode ba no se senior na nkasa no se na ope authentic ne ntin me say breaking news bi aba
internet say or information what na see obi bi ma Ghana fo nyina ho de ekɔ ne de ba breaking news na aba no Ghana Football Association egu ana ara opese egu obi na wanya tip off say be 2026 World Cup on Ghana fo akɔgye na egu ana hedan Ghana fo akɔgye aba egu ayo football na egu na more football anu ani ewo mu yi the other mo we are football anu ani ewo mu yi bado ya be yawo apaka ba me na e honkomra News. Tia enanyumre yansamo bibiala John emo bibiala kwa bamfamra deal 106.9 FM kasafidie so ene fiada enyumre no nsia kasebo esumre wedu sa gudie mu nsama wo so aya boabo no no ebusua yagibre ne yede down na wa gudie mu nso no uhuni ekọ ene ne eba yetna sese dia nsampi na egu yampro so a yede babe down na enyumre Ghana gudie nsemo a ena enkrofon kroso de latest ene exclusives no ya boabo ne nyina no a ebusua ye babe drop no enanyumre edi amami amedi agudie mu nsam na de ba no edi ameje so no eya yesu ano de share apakan gh the blessed king intentan so abusia yensi fam na yenhye nsam na semfam de yenhyase emfam fifie yewia na yewie won krofon kroso na yenhyase emfam fi the senior national soccer team the Black Stars of Ghana akache endra FIFA World Cup 2026 qualifies Group I third game eba so Mali ahinkro Bamako Mali etrance ema Ghana kwachi omo ebo mekami no ema omo timu ba ko me no ka say Black Stars for abedu Ghana and that recovery training no achase ewo Kumase Central African Republic drada ye ne ombebo omo so abedu Ghana omo so epepe na drada enwumre no nson ye ne omo edi aboani na Abukari Damba eye former Black Stars of Ghana goalkeeper wakasa o se endra yewura mu ewo Mali ekwachi Mali bom ekamienu amo mutumi timu ba kono eye good start edema Otuado second coming no eno achi sankunimdi andra yekonya ewo Mali no ebe motivate asa encouraging game na ye Central African Republic kwakobo no sankunimdi ebe boayen. I think it was a good start. The performance for me was not my priority. My priority was results, and also we're lucky that we got the result. So I need you can only get better and better because one, motivational wise, it has motivated us a lot going into our next game. So for me, I think that we have started on a very good foot. Abukari Damba, former Black Stars of Ghana goalkeeper, and Waten Kano. Now Abukari Damba, Etwanin Samsono, and a Yebisanse Cochito. Now Endra, and then a boy as a Ghana Mantiano, and Money was throw our way against Mali, and or say a idea bakope, or say in there no say Ghana, Yakwa where. I am not pressure ewa so na woman ya bo fia I am not no ya ho toyen kakra no de anyobe kan se game na ye ne oman ya friend Central African Republic ekwakobo no ye hia expansive football e say yes abo attacking football say dan wada because of say na ya away game ntino ase na Ghana ye suro ye mpese ye be attack na mom Juada against Central African Republic there, say you to me call all attacking. Very well. Going against Central Africa, Namako, we're playing in Mali, so we're more careful going forward. We didn't throw too many men forward. But in this game at home, it's our home. So we're going to play a lot of expansive and attacking football, very quick transition. And we have the players who can do that. So he should allow the players play, let them play. Because Abukari Damba and they Okogyeabour Ocran your friend Kerala United or your former goalkeeper the Black Stars of Ghana in fact in the days no now or a great goalkeeper yade no some Eddie Amao now Black Stars are catching on young former Sempina and former there Samuel Inkum a former defender my Black Stars of Ghana and also Akasa Eddie for Black Stars in Sensamo now you say Samuel Inkum and Ramba lineup in the Betoja who say ya drop a striker Jordan Ayew no na eya was saying and was you honor the nyan one so share the ideology Otuado Eddie Rasa game no against Malia na okope draw into on the who say ya drop Jordan Ayew no anyan one
Who line up, and I was not surprised. First of all, he went there. What I saw, he went there to play draw. This is what I saw. But also, Ghana, a country there, they are attacking in terms of playing forward, you know. But what I saw that also first half now, we were a little bit defending a little bit. That is what I saw. That okay, he won't draw. Samuel Inkum atwa so edi tuja echema o se Ghana ya boy mbono ewa wea o woni se pressure eda team no so na mom no ye bo ewo fia aya na nyama ekoye edimayen na o se ono de ani obeka ne se o woni se ye bo wa wea aya na supporters no dodo na nshada ni stadium sa enti ya relax bobo na mom ya ba Ghana especially baba ya na supporters ne be bo shoma na boje mrante ne so and pressure. He was what? So we have that kind of spirit playing away. And I can say, you're quite aware, you're much better than Ubo because listen, the pressure in the hoop at Dawson, Obia expecting something huge from each and every player. But also, you feel more relaxed. Ne krakramuno Samuel Inkum echema osem nantiana ko Mali akotwa o makamienu o matimu baako ya boma baso na momono omomfa Sam Mali inkunim die no emfa nto o machi na omomfa mu concentration o mu focus nyina no emfa nko dwada ya ne Central African Republic ne kwakobo ba biedu die sa game no na nwunya. That they have done what they're proud of them. Moving forward, you give my how metro. Therefore, they are bringing attention. They will focus on this particular game. Why not? The fans will be there for them. They are fans on the best stadium in their members. Samuel Inkum, former Black Stars of Ghana defender, and Waten Nkano, Yao Preko, and so a former player, Edema Black Stars of Ghana. Ono su chairman Kunimdiana Yakonya, Ewa my your friend Malino, a good start, Edema Otuado, in second coming on, once about first one, and Okwen Waba second one. Now what to me way crucial reason, a good start, Edemano, or see a dear Bakwa Boa Ghana, any a man say. Park na ya kobo so bono na park ni ye into boy and boys no. Good start. You can ask for more. And the Mekano coach there, you need this and you need a little bit of luck. A good start. And to go to Mali, I think that the last time we won away, as they say, somewhere 2022 for Blasters. And easy. And to go to Mali, park no crab boy. Very beautiful pitch. Very. Ya preko atwane samsono and odi tu just say second half no ade aboa Ghana am yetumi ba share 2 goals edi winning game ne say Mali coach no ne money of fam na di nim of fam or say second half no Mali coach friend Eric Shelley or say changes bi oye no na ya bad change aboa Ghana am second half no yetumi enya 2 goals e winning game no. First half, let me set defenders, wait for defenders. Now, I'm about left, two better defenders in ILSP. And now, Osha passes are made because I'm a young twice via or make it target. Now, yeah, adventures Kakrana, I get to go. And second half, what save us on the coach, he did something in AFCON. I'm not saying the same thing. He changes, and time wicket. Ne kwakram no ya preko achirema o si inkunimdi andra yekonya against o ma ye friend Mali no ebe motivate ebe she nkran ebe sanso ama ye confidence gidie am ye de ragam no mdwada against Central African Republic. I'm happy for Otto because you need a good start. Now they are coming to play the next match and with our confidence they 3 points. To show that the next match they are coming to play now, they will go all out. And Yao Preko, former Black Stars of Ghana player, and a Waten Nkano, Ebusian Bernard Tekpete, a striker at the Maludo Great, Razgrad, our Bulgaria League. Now, Oya Ghana and Ubeka 2017, AFCON Ayaqueno, no Casquadano. Since then, Blasters no, a Dindima Brantes, Obenya Collab, Aka Squadano, Aqua Tournament, and Aquabo game. Now, Brantian, our form, our Bulgaria League, or Shegos Yepa, Debia Ghana focus, Abrante dia sene ye strikers who problem no yam friend no na Abrante na akasa or see Bulgarian national team no omo approaching essence or Bulgarian passport na oma catchers on be and former Bulgarian national team no na wakacho so omunya botre one na busuafo edi nkomo or see one ne maame kasa na ne maame de obenya na nkomo mfama Ghana.
Yeah, I think it's good. It might happen probably because like you said, I have a Bulgarian passport where I can switch to play. They contact me, but then I told them I need to discuss this with the family also first because I'm coming from Ghana and I cannot do anything, and my mom is going to. So I need to speak with my mom. But Bernard Takwete striker Edema Ludogret Razgrad Bulgarian League num ena watene kan abrante se mo amfrena ochina bi obekwa kobo ama Bulgarian national team no oye good striker ntia be ampene for mo mani nkwa abrante no mo mfreno na this weekend big game so urem our Ghana Premier League numa Great Olympics any has ebo na Orlando Relent no ye coach Edema Great Olympics no ende no chima osin kwambia so no nyame aduma weekend we onbeche has ashomo enti sa game no enya asem keto asanso na Abubakar Watara chirema wase haso folk nso aprepare mo de bewura sa game no ma yede wonsam Edema nyame aduma ochina ebo anopa no nkron ken 9am ekosi 12 shia ene yamfa extensive show no emfa mro ya monitor e nkrofon kroso dia yenrem bobo ko efe no Leicester City akache na urem Leicester City almost striker your friend in the Jamie Vardy 37 years menoka say 1 year contract extension was signed the amabobo kwa your friend Leicester City after so the omufi championship num the eba na osani omontra na wabomo na English Premier League no makema yere won some the MO wa Europe no big friendly games ni bi ever so menoka say about 10 minutes England and Shebi Samsung Iceland and Shebi and Germany and Shebi Greece and Shebi Poland and Shebi Ukraine Shebi Samsung Scotland and Finland no 0-0 nyame adom no chena yetenase wo show ne so 9am ekosi 12 no niaka mu bia no ye de be ma abusia yemfa agudie mu nsem na mfansi mi amede agudie mu nsem no de ba edi amege so no yesu ano de hye apakanjh the blessed king Okogyeabour Ede Sofano to aso de am no okun future me when ya remes we no ya remes enyu be no we sa kwade enyu na opepa antino ya be sa kwade enyu ba ko remes no fa sa kwade okun na ukọ ayesu ano constituency aha ya frɛ kuro bi so wate ewo ayesum esaman kesi main road no so e kwan ho pe okay na maminchi mebra penny na ayensu ano ayesu ano okay say MP ni Teddy me penasem brutal fine man se emra easy for ebie we ni tum for vote transfer no nga transfer oh yes nka minya time dey akama ko transfer ama no oh okay enye political lines nemo me penasem ama MP dia yakono yes on about Teddy no on a boys nyina bobo pa nyina ma hwe ni videos a wono akita shavu a wote gatem nyina baby okonkro ni biso anu amoye o ma adwuma communal labor oh yeah wo so sika moji akotokure ni wodo oh yeah anya se bia MPs ni bi yes anyama ni bi ma yehu but Teddy ni naturally and I think say ni no or a very humble guy wama MPDA you see there be ana me catch politicians hwe politician oh yeah MP a ho woman for na to aba na ma wo no omu hia mansion free ho sad ya wone kasa and honorable Teddy I think says wanye campaign kura no a obese we need the next election e wa yesu ano for sure I mean why adwuma nso na omanfo no nim de obetimi aye ana omu nim na ho brase nti da omu tu aye pe no yeah I say man I pay na them na obetey say wa fa aye pe me oyo madam for pa o oh say a man of parliament no na Ocran transport committee ho and I say transport committee no so any road safety there nti menim bia no there na mobo pa na emom no but honorable Teddy menyan ko atena so 1,000 years oh yeah because he is the kind of person Ghanaians want Abba very humble yes na no Okobu Okotodwo TV so kopa cha omunya ne kwan ma he is the man of the people Okobu Okotodwo TV so na MPDA me fese tia ayensu tia ko so tia mi MiPROMO ayesu ano okọ swat wa ayesu ano constituency so esaman kese main road na mebra penny yes your friend bra Kofi Daniel nti o ma manya sofa no nwi asana ba ye bra Kofi Daniel meme ko nti ko na wonim so won chia na afi na aban
would choose. Into my minchiana, me go. Inti, Oko me mame minchiana, me go. Minchiana, me bra. Men carry. So we know me future. Why am I? What to a pressure the actual senior. I can withstand his pressure. Senior. Once again, mini course what in a minchia, I am a bra. Yes, bra Kofi Daniel, I know now do not friend a bra Kofi. And then you may omuti. And one thing is omun for DLFM in Diagro. That's right. Omun yomu radio in Fianti, bra Kofi Daniel, you know. I do not friend or bra Kofi also at the Mamincha. And then a wife, your friend or a sister Mary, Mamincha and a wife, and squad in Maminchi will be under you. Okay. Yeah. Medas, I use one of what dear or matu about penty. I'm a power myself. Men call her so down. Oh, yeah, guy. Oh, any made over call. I mean, call her made over call. Yes, Yampine, dear, or a guy, and or a young also. Oh, yes, I think 35, 37. Oh, that near be or Brasia. I think 35, 37. Maybe any video be on rat. What Timoto China and so born on a watching was a Wellington boots. Now, in fact, and idea about Kwadwo and say, or you're born and bred, I use one. Yes. Into constituency need done a commercial. Once MPs in the or on now constituency what that, or maybe I may papa be nephew or Mr. Wabi, me or Fabi nephew, and I walk with the MP. I say, one team manual don't need yeah, but when you're born and bred, or you're born and bred, I use one guy, you won't war when you are what now. Yes, Intina. Come on. Oh, you're fine MP. Oh, you're coming. And Anya young one, Obiofia used to be our one about. And one thing I want and say, even opposition parties were one about. I bet you go. Mammy come from MP. Oh, Unim so TM. Oh, sir. Yes, on about Teddy. OTM, Papa. Oh, I see. Yes, OTM. Anna, ne personal aiding so. On first station when they are a fantastic MP, in fact, very good. Ne personal aid, your friend, Mr. Yaya, OTM. Michiano 101 that bet the small, short videos I'm sharing. He is the kind of people Ghanaians want. Me do Bechiano, why? Mensuru cry, Memo Hakuchia. Catch her and say, me and a spiritual campaign manager. Empire may boy as some good one. And Memo Hakuchiano, Kaukuma to him. Some will be up matter, I dare shame you. Hey, Mediasha, Munyadia Mutrano, or you good Ramomianka. Men are account for me, MP. MiPROMO MP, I'm account for. Obian come from the crew MP. I could use some MP. That's our body. That's our body. That's our body. And my make one so when be where say interior minister. Why interior minister? Oh no, say you was so central na me wo. And you be out here, me come be out. Who say me MP? Nanya wana mete. MiPROMO MP ni yeka. MiPROMO angaza MP na aka. Ah, okon. Mesra, emam ko boni di man ko fa asem ba why. Say the mpuntu aboye no. Mesra, me nkoto asem. Entunti mo. David. Eh, boy, ntimi mo kra. Ah, boy. Yes. So me gba ha empote mo fo no befu me pa. Twa so. Ma me nkwa homa so na me Ghana fo ni nkomo we no dwomo nkomo me pa to ba bia wotie no. San ana market ni sitie woto jeni san woto amoko san woto ntosi san me ba bia mte ndie no a me koto ntosi nketo amiensa 10 cedis ana mboko green a yetwe mako ba 14 yes 5 cedis me mo importa mo said de niema sinefo esitie woto ne san enso toto enso niema eboa den ususu se eyedi antia me ni nkomo yi 0534050199 0534050199 0593406565 eye niema ne ani ho atosode ne ani ho anase ewo ho na emom Ghana fo anankasa na ye wudifo yetiri mu oden madwai oba mo fa se oba majo mejo so sabadie my mental community 11 oba unyimpa no bampacho wo ayi circle eho na ahye no ofa omo aton me pa cho nya no ho asem ye ka mesrawo wo mo aton a wo mo nton wo mo asem a emfa me ho menya langard me enkodwom ofa nim dollar boy eden o say dollar boy eden enti na eden lorry fare boy eden enti omo ko fa niane ne ba no ediane no so omo de ba ne boy eden ena ma no moto no so no omo tiri mo den
ɛno nti na aba ne saa ɔfa menya adwuma me nso me da say good evening ɔfa good evening me wo fa se be nie me pa cho 499 amansi e pa mre ɔfa wonim me me enkodwom de na asi wodwom ti se bum de nyame anim no kurani me ekoso wodwom de ɔfa ahomete ɔfa na ne nansa ejama nko ba bia branti fa me se me be ya anwamu odi ɔfa anwamu ne mensimi anye because me call na me obi a me na ni DJ ne ho pa ɔfa me call ni DJ na ye yima me se 10 cedi no ɔfa me jai ye man to because DJ na kura ma me bufu ye nti mo kokura de ye se mo kono miensa 5 cedi na na mo ko miensa 5 cedi na tese wo mo ye aduane ton ɔfa nya me ni kure no mo ya de because binim say bi omo bi bifofo bi omo de safa no ma na yetimi nya bi dia ni nya botre amoko mako miensa 5 cedis wo fa 5 cedi da bi eno de ababraka we sure say amoko mako miensa 3 wo fa amoko wa sa na make no market baya oto no yi wo fa me wa tema west enti amoko bi a fe pa sa akoko ntiantia no ahene man said you na mako 5 cedis 5 cedis was 5 cedi enti man to ema me kodi konkonti me di ko face wo agene me ho me da say good evening papa me pa cha wo de say mo me amfa no kran kasa wo me anya na manyosem from Isaac adoko mami ntie Isaac wofa na aban ta manyama ti boye di na ra na yanka tan mfenfo hete nyakopon akwa ta me se dem fan do na yenwi ade no kesu yede fa na ta si ham salam sefo na si se wo so bia le fanto fu ma da ba no ka na busu ho no ndo na kamba wa wo si me di na ubetumi di sika ana ubetumi awika mi ana sika na ye wo no ye aduane ye toto no bia ne ban ko su ma ne ba ana onko abi mo ka ye djuma enti ya jam from so bebre na no san ko yeti na nya ka poku ye na ba bua ga na man ma ye nya dan ye bi na ya me ma ya kra ho ato no ma nya ko fon ni age wo so wo fa ye bre na san do me da say good evening me pa cha wa niam abo wa mpota mo te sen ba se tia de ko to me mo no adi nyame nko a age to do mu e se de ko so no mata se tia nyadoa ko tinto me ko se dia pan be dan so kan se nyansa 5 listening ya to bo awo e ya sempa na o kanu se tia na ma ye ma na ye wa mo pre yes e ko ni fa no mo ye bibin fa ani na ka na ma se tia no ya sa again the was me so me da say good evening Wafa. Me pa cho de say na fa me friend. What na him? Na mama mintie wadaro ma. Na ban pa cho no ko radio ni. Ye ka sa homi nka sa no ko ho. Mo ko mi to bi. Me shi mo ko to ko ma be to ba ti en kan me sa 5. O san say. Wafa ye ti tru yo me sha. O so 5 de be so no. Na mama. Na nyi se me ko so no ma boka. Me mo mi surprise ye enye no kwe that's it men so me da say good evening boss me pa cho me ho ye na so e me na do me ho ye ejom ti sen na me ado me ejom ye di o mu se ofa se di o mu kase enye mo bo ayedin eni ade eye ni kwe ba se di ma me di kai mo kumi ensa enye 5 boss nya ye ko se me premo pa yin tu ya dia ye this is man to ko fa fi and as the more than aka hano e na pressure the door so because I say me ko ta ma ni be je ni ku kwa ku be ku ante ku po well if you can support me un na sa man ko ti mo di ba mo do ko ni ade ade kwa no o di compare aka ade na aka body ni no you know the one ka se ko ni do me ni enye and they support you but you also may be formed to you do your who what to I did what to advocate 3 cities well if you boss and you yeah
and God. Then we are the people who can. The party, Made us say, yo, made us say, Namisha now, so I didn't show you my last caller. Good evening. Me pacho do the self every friend. My minty Ramos. What did he say? Oh, my way. This is the other thing I watch a man. Say, oh, what a man, oh, what a man. That's the difference. Oh, what a man, that's the difference. One with the Ashama, the dog never fight the other play. Oh, what a man, a very different. Oh, yeah, we need to say, okay, I never win that. But the other day, but I'm going to go one. Africa. What is it? Yeah, many on network no yet. Wadaroma, Mama Yemfa, NCI Yadamwase. Kwadwo sa wo ti alajo. Ai, hona mete. Kwadwo alajo amoko am chichire ne sen. Ento se ye sen. Okomeko ni bo ayeden. Na no class me wo mu ni se. Ebi a wo be ya na obi ama 5 cedis no. Eho de enye 3. Na ye sen. Aya na ebi wa benya be de se bi enum. Okay. Mako 5 cities. Na se ba ko bia 1 cedi amoko ba ko 1 cedi. Okay. Na ohu se sadia na ebi mo kasa ba bi wa ye miensa ye 5 cities no. Emenye ntwe o ma no nsi boane because ru ba bia no ba bia obi ate. Ohu se kuruma na ye wona ye free market economy. Ene ye wo mu no nya de obi a regulate bibia wo kurum ha. Enti obi akofa na ma ebo ope ene odeje aha nti ba bia obi akoto ne de na wo ka. Enti menye ntwe obi anu nsi bone se de wo ka ne nya no kura na asesi onu de wo hu no ene wo ka ho asem because me ba bia metie yeah enra so as usual so nim yeah sure me de puna ho no mo amenkanfo mo yeah me ko to puna Kwadwo puna no etese akwada owo 2 weeks nantu yes 30 cedis ana me di mani butu ozuom na metoye minye na me ko pamoko no yes me ba bia mti yensamoko less than 5 cedis 5 cedis upwards me ka ba bia mti amti agboba se ho de eja yes enti obi abetima ba agboba bebisa not legon se ho de ho na eja agboba ho yensamoko less than 5 cedis 5 cedis echo eno yesama amene ndi kofie me kan ye na makoma 11 okay 5 cedis ana mse me penya adwa makoma 3 yesi ye ni 10 cedis ana mse da bi media mukuyirawa okon aya na meta ko didwa bobroshi market wo ba me economy nya bi 2 cedis before ni nyankopon anim ni nukuri ba se 2 cedis bi wo na ma 2 cedis no krokon edoso on se enti bia se amoton no on se me meti agboba mi ntimi mfiri agboba kota ko wa bobroshi market yes wonu mo a wo mo ho ndie eye but wo mo a ekofa de afiri ho abeton amaye wo miamia ha no ye konkwe chi konko no so no no wakota lo bi nsem e na ono so beton ate ne mfa so wo mu me se enra me se meto jene yesi jene no the any ball from a 2 cedis yeah jene 2 cedis no it is a full stop it is a dot kutu ebi nikita me enti one way or the other ne beka se niema ebo ayeden what must say yeah enema bo ayeden but woka se woka komua obi de beya amanyose onim ba bia problem ni nyina fi obi akra so wo bank na be di pa enti kwa bi ofaso a obeye dia kofie no ene se wo na abewu ene ono befa ho ye mfa no eye sa sunsum ni sa honhom na tie mu a ye di pra ye ho okroma sei no na okon ni misrawo menchi akese nkoma salasi avonyo oye boat driver oye good pa otie papa ndra me so oboye programs ni nyina from A to Z se awia no chia no eye kofitela na mehu se na o chia na ana ne unso o chia no yes ena obri tete oye Sanders ewa bobush market woko omomfa ye kase boni ni agro ene ma me na woton wo ne nchen ho pe no me chia wo enwo ko so de wanyai me chia wo nom oye me mami o me mami o be ye mfie aduonum de kro 50 years plus ene efiada ntie ekura ye mpon me chia wo nom na ya me mami ba ko fe ba be de ku okuba se ha ono so enti o de wonanfofo nyina ye enwo omomton wo no weru afo sa na ye ekomo ne oda ene so boa sa ayi lady di hu me ha no a ofa me po adamfo na mso oye di adwuma was boutique ya ram boutique masa me di shoe be dey masa ye dey be ye what be that me di shoe be dey sabre ene say but madam for ba ko do empa boa no ma mbi she free da
Obri tete. Bufu se. O man bi je da o ndi me no be ko. Sa friends ai. Ni di ne obri tete. Enti o tie ka se. O tie pa. Abrati etuntum tentena. Emi adwa no. Ene enti wo chi ansanse wa ma mpaboa ne kwankomo aso. Se ne kwankomo aso. Ba twene to dia fanwem. Se ne ene ale ofia. Enti ebusu ayefa ka se bonu nsi wa ha. Na nyame adom a wachina anopa no nkono no 9 am no ye the DL Power Sports ebebra no de apaka jet ne mfafo no beba I say 8 o'clock ana anwumre 8 no so oman amansan sun enso obofo Michael e say program no so ebebra e china mo keka nya asem kuma o oi wachina se etitire ne aninti na badwuma die ni so ja na won so de ana o say the maiden edition yes enti in fact wachina minyaya na nka wachina me ofia me de bia me wo bia no se mentumi amafie okura de a ba me se me ba numere nti no ni mo na betare mu sa me pon a me nkofie yes se wo ewe kwa sese no news no ye MC de ayen samanse ama enti wo ya tikafa aka gra ya me ye o me dem ahamachi nyina enti nyame adoma wachina no pa no nkono munhia sports na anwume na nwotwe nso munhia obofo Michael ebe kama dwumadi no be kama amansan sun na je se udie obi a wo tie bia die wom osofo a wahwe ase udie wom me kura mpo de me de ni nyampa kwa me fa so a megina me na so ayete sa kane no nti no ense se me dwumadi we para me da se madam fo ba kwen yen ni pay owo not Ghanaian Lydia se me hwe ase no onu so gusu hwe ase ba o sa oguso oda wo se tendra oguso hwe ase ba na me mpa bone se nya me hu no mobo bi ko bia makoto sese no otoko tim obebre pa na me ka kire na aswa ka Pentecost for ya we say Pentecost for ya we so ha ne ye kwan ho se enra o Mario so ko jam kwan no okon hwe ase o top e ba o urade nyankopɔ okon hwe ase se bom na hwe ase no hwe ne hu ye na oba na tia na so ye be ye hye no enye hu bibia no won mo ye hu menua we no fie ha no okon se obi anje krachi we ni a me nko a me gine di okay yes that's a damage control na enye damage control se de me hu abrante we ni osi ya no mo no okon enna me ne ko no ana mu so wa choke wansa adam omayo asmo ka je so wansa choma mra de etru be me a me kwa gogo akoyie obeka jira se pokura no enzuo tegum nti no de aye do Sammy sister no aye sepo sister em very serious na ye dabni abo e de odi ya no ase machi di amasa wa hwa krachi be fie de obedi kura be den enti wachina nso nyame adom aye ko achemoda opele se fie ha nyina be ma tenten gram me no oson watu minim na no mi hu asase we zuni be one ne tenten be peda na osan so sada nado ifie ntare ye hye ne fie ha nyina bia ne ho ekọ no oson wa tenten otre nso and height ndi enti o wisa awoso no ga na de hye ne ni age ho awie o magye atum preko pe DLFM enti no eye we no okon wa nko no no ye me ye hu pa yes o ne height ne se honorable Anthony Abayi Fakabo ana ese tema East MP no okay o tema East MP no me hu ne pen MP no antokwa esi parliament ana wo patapata no so no so wanti no sa na hit ya bro yo betam wato atwene no enti hitman no sadachi bia wu a ye nya ne ho fundaka ye bi buru nam di na him na ya bi ye be se nua funu be de no nkwa mu na ye ntwiri nkwoto ntwiri ba ada said no bibu samsa enti don leto to ono so era so nde ono ki so padaka akura itim de sie no midi ade Okogyeabour Ocran mene osofu penin Nhyiraba that's right Kwadwo Sammy B na me sofo ne de oye unofficial that's right ene efiada bibia timisi oh na den ade na ma se betuma ba se ye kuekura bi kura na wa mfa kwan mu nkoduru fie ntem that's right Sammy ene efiada me kwa asempatre ene mu asempaka ya crowd ya no ahwe omusu